Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler, jana Baytu kanalının kattaalçılары. Бүгін 6 fevral 2022 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Бүгін көз чыгарышта эркек торпоктордун, букалардын бааларын тартып көрсөткөнү аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып колдоп туруңуздар. Үз сазырчы тараптан букаларды сурайлы. Мына таргылдан баштайчы. Ассаламу алейкум. Канчадасыз буканы? 110 миң сом. Жашычы? Жашы 3 жашар бука экен. 110 миң сом кем барды тыналар. Сурады базар. Канча беришти? 92 берип атат. 92 миң сом берди, бербедим дейт. Мыналар сатып алды акалар. Качынан болду? Булар 178 миң. Эко 178 миң сомго сатып алынды туралар. Семиз деген буларда караңыздар. 178 миң сомго эко алынды дейт алар. Мындай бул жерде дагы. Кайсы мыналардыбы? Çok. Буканы качада отасыз? 150. Бул пардасы аңгус окшойт, а? Аңгус бука. Жашы канча болуп калды? Жашын точно билбейм. Суралчабы базар? Канча берди? 130 миң берди. 130 миң сом берип туралар. Чоң семиз экен. Аңгус порода дагы бука. Артында көрсөтүп койт. Семиздин көздөрү. Андай мына ушул алындыбы? Сатылабы? Канча бул? 120 миң сом деп экен. Бою дагы бийик бука экен. Караңыздар. 120 миң сом кеми бар. Сураштыбы ака? Канча? 110 берди. 110 миң сом берип атат дейт, бербедик дейт алар. Ошондой. Берен акытар. Сиздерден бар бакалар калат? Жок. Берден. Жерде дагы букан сурайлы. Канча болот? Канча болот мынасы? 130. Эко жана бирөө. Жаш канча? 2 жашар. Бул канча? Бул деле ушул шериги 130 бул дагы. 130 дейт бул дагы. Байтыбы? Көрүңүздөр, эки бука 130 дан. Байтыбы? Андан кийин мына ушул чоң буканы көрөлү. Канча достор? Сиздер байсам, канча? Канча? Канча болот бул? 120. 103 миң берип атат экен алар. Бул жаш канча болуп калды? 3 жашар болуп калды. Бактыңыздар үйдө. Кыргызчылык кичине бактык дейт. Негизи жакшы эме болуптур, чоңоюптур. Чоң экен. Жакшы. Судаңдар берсин. Алардын алдылары ушулар болуп жатышат. Болду, рахмат, а? Кеч болсун. Ал жерден дагы буга канча болот? Бош эмес экен. Бош эмес экен. Кийин сатып берели. Канча болот экен буга? 90 кой берилиши. 90го жетпейт. Жакшы 86-87 сурап атат экен. 2 жаш болуп калдыбы? 2 жашар болуп калды дейт алар. Тартып көтөрөлү. Ака буканы канча деп атасыз? 95 кам. 95 кам бар. Жашычы? Жашын билбейм эмне болобу. Жашы точно билбейм дейт. Алынды уже. Канча кетти? 87 миң сомго сатып алынды. Мындай жерде дагы атаанда буканы көрөлү. Ака буканы канча деп атасыз? 100. Жашычы? 2 жашар. Сурады базар? Канча беришти? 90 миң берип атат. 90 миң сом берип атат, бербедим дейт букага. Канча болот экен бука? 115 кем бар. Жаш канча болуп калды? Жаш 3 жашар. 3 жашар бука. Сурадыбы базар? Канча беришти? 105 миң сом берип атат дейт агалар мына чоң букага. Чында бука дагы чоң экен. Көрөсүзбү? Андан кийинки канча болот аба? 80 миң сом. Жашычы? Торпок. 1 жашар дейин болот экен. 80 миң сом кем болот алар. Чоң экен бул дагы. Сурадыбы? Канча беришти? 7 миң? 72 миң сом берип атат алар. Кийинки букага өтөлү. Ака буканы канча деп атасыз? 85. Жашычы? Жазга 1 жашар дейт аларда. Жазга 1 жашар экен бука. 85 кем бар экен. Ал биз акырындан бул жака карап кишерте берели. Бука канча болот экен? 70. Жашычы? 2 жашар 70 миң сом кем бар экен буканы. Көрүңүздөр. Ал сиздерде да мындай bir sırayla.
Bunda bukalar kaçıda bu da taka? 65'ten. Yaşlarıca? Bir yarım dışarı bukalar 65 somdan kemi var da dağlarından. Bukalardan. Görüyorsunuz mu? Bir saat şuraydan dağı var. Nasıl sıraydan bukan. Bunda buka kaç olur taka? 65. Yaşıca? Yaşı? Bir yarım dışarı buka. İkincisi hiç targılı. Bunlar bir yarım dışarı. Akşası? 65 kan var. Sırada o şunu. Kaç yer şu an? 61 bir adam. 61 insan bir adam. Anlayın ne olacak da dağı bu kadar varken kaçta bu da? 70'te kan var. Tegiz. Kaça? 5-6 baş varken. Tegiz 70 milyondan kim var etağlarından. Nereye geçeyim? Gözledin mi? Aylandır. Al şuna bir dağı. Artından dağı koşup koy. Artından dağı bir görürsün ağlarından. Nasıl bular? 85 milyon somdan tegiz kemi var deydi. Yaşlar kaç çok kaldı? Biz yarım dışarı bular 85'te kemi var dedik bunlardan. Misal şunda biz Katar'dan tartıp bukalardan malumat veririz. Bu buka kaç oldu dedik? 65 milyon kemi var. Yaşıca? Torpak mı? Torpak olken biz yaş bol degen Allah. Sıradı pazar. Pazar sıradı bak ya. Sırayla yok şöyle. Yok. Ne ala bu kaç oldu lan? 75. Yaşıca? Bir yarım yaşar. Sıradı mı daha? Kaç yok da? 65 yarım insan sıradı bir verdik pek. Vay. Ne çukur ekin. Az ne bu kansaydı. Kaç oldu bu kadar? Bir. Tapmayla koyacağız o şey. Uğurlaydı lan. 8 kilo koyacağız. Neden ne bu kansaydı? Kaç oldu bu kadar? 65. Narkos içe? Ne kadar 65'ten? 60'tan sonra odan. Yaşları içe? Yaşlarda 2 yaş doğdu. 2 yaşka ötü atkan bukalar ağalar. 65'ten. Ama bukanı kaç adadasın? 55. Kem var. Yaş içe? Biz yarın dışarı buka. Buyursa biz hazır. Nasıl sırt kaçırır. Çekey. Erkek topaklardan dağı tartaylı, erkek topaklar qanday olalar. Anıttan bizi kanalga nazar saltımızlar ağlar. Kaç oldu tava? Kaç oldu tuğa? 48 kim var bunda tuğa? Görün senden. Kaç oldu buna? Bu 35. 35 mi son? Canavar. Nalar çıkartarız. Şu var bir de 35'te kemi var. 35'ten kim var? Yaşları kaç aylık bolup kaldı orta sesте? Yaşları bir yaştan ötkön, Jetelek. Bir yaşka jetkenderi dağı argandayı var gene alan. Kaç oldu dergi torpok? 48 min so'm dedi. Yok, sapım. 48 min so'm kemi orada turgan torpokdagilar. O'zlarim negizi ko'rinishi dag'i yaxshi suv torpok ekan. Az vaqtlardagi na ala kaç oldu ta? 45 kemi var ala. Semiz dağı görünüzler alttan. Adamlar tığın bolup görünbey kaldı aldı. Nasıl torpoklar, erkek torpoklar 40 bin so'mdan kemi var deydi akabız. 1000 so'mdan daha kemit berem dedi da. Yaşlar kança aylık bolup kaldı? Aylıktары. Torpoklar ağalarına. Alar nasıl erkek torpok 39,5 bin so'mga sotib aldım da üstü ala. Gördün? Kuyruğu dağı dağılak ekan. Sotib alıp aynamoqchi. 39,5 mı? 39,5 ketdi mi? Üstün görüyorlar, üstümde ayak son torpok ekan biroq. Tadım aldım. Alar nasıl erkek torpoktu 30 bin so'm kemi vardı ekan. Başını çarpayçı. Başını da görет da sulu emas deb. 30 bin so'm kemi vardı ekan şu torpoktu. Suradi u bozor. Suraylik. Yaxshi suraylik dedi. O qishga kelyaptir da. Qishda tur ekan. Bunda torpok qancha o'zi? Qashqa. 35 bin so'm. Erkek torpok. Qancha ay bo'lib qoldi aylig'i? Aylig'ini to'shdan bilmayman deydi. Alingani ekanda. 35 kemi vardı ekan. Azlaylandagı. Na qara torpok qancha bo'ldi to'ng'i? 45. Kemi dağı var. Erkek torpok dağı. Ayta ketayın. Şu yerde negizi bardig'i erkek torpokda sotadi. Na qancha bo'ldi? 40 bin so'm kemi var. Suralchami? Qancha yer shuqa? 32 bin so'm beradi deydi ağlar. Bermaydi deydi.
30'dan. Ekoten ele. Ekoten 30 bin somdan kem var. Kişinke erkek topaklar. Suraltı çabuk. Kaç yarıştı? 27'den beri. 27'den ekona bermedi. Da kişiye hoş gerek. Az maz boşsa beret ele şunu. Жақсы соданыз берсін. Неден дағас қата сұрай өрелі. Ношылы көн сұрайлы. Мына торпақтар қаншада болады така? Тартпайлы қойшы. Нақ шекелі қанша болады? Тартпайлы қой сіздер. 30 mu? 30 mu? Nansa? Öyle 30. Nақ екі қанша болады? 250 mi? 250 мың 25'ten. Erkekler. Erkek торпақтар. 250 мың 25'ten дейді ағалар. Көріңіздер? Қазір қатардың арттан дағы бір көрсетіп қойып. Мына кішірақ, мынасы чоңырақ екен. Mına torpak sırayla. Mına torpak kaç oldu? Yok bunu 26,5 vermedi. 26,5'a veriliyor. Erkek. Erkek. Erkek torpak. 26,5'a veriliyor. Çok çok. Kaç oldu bu? Yok adam ne söyledi? 29. 30. 30 kemal. Sırada mı? Sırayla. 30 kim vardı dedik. Naklar kaçadan bu da tava? 3'e. 25'ten. 25'ten kim var? Erkek torpaklar ha şöten. Şöten erkek. Sıvaştı mı? Kaça ver işte? 24'ten berdi. Ne 25'ten az maska mı var bu? Yok yok. 4'ten yok. 4'ten bir almayım. 24'ke beri almayız. Yok oşan aytam. Yok özünüz hoşmaydı torpak dile. Yok aytam da 25 kam var da 24'ke bermeytam degense. 25'ten kam var mı yok bu özü? Toğulak 25. 25 gün. Ama bol şun aytatken sıraldı 25'ten. Нашындағылар, сіздер бүгін Өзген базарынан бұқалардың, еркек торпақтардың балаларын көрдіңіздер. Сұныш пікірлер болса комментария қалдырыңыздар. Бұйырса, мұндан кейінгі чағылышыз қой базардан болып, анықтан каналға назар салып тұрыңыздар.